Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba mugisha, umugoroba mugisha kuri twe mu masaha ya nimugoroba, umugoroba mugisha kuri twe mu masaha yo kugica munsi biraza guterwa nuko ingengabe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri iya mbere y'ukwa gatandatu 2025. Manyamuneka dutangiye itariki ya mbere y'ukwa gatandatu. Ndagira ngo uku kwezi gutandukanye n'ukwezi tuvuyemo, kuko rwose ukwezi tuvuyemo kwagaragayemo rwose kudasharinga, kwagaragayemo rwose kutanyereka urukundo ruhagije. Ndagira ngo uku kwezi tugiye kwinjiranamo amakuru ashyushye, uku kwezi kw'amakuru y'umuto mwaba nk'Imana mwe, tukwinjiranemo neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Nimba uri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se ukaba uri mu Burundi uri hanze yacyo, nyamuneka bagenzi bawe baba bagomba kumenya uko situation ihagaze iwanyu. Ujye rero wihangana izi video rwose n'ubu ukizumva usharinge kugira ngo bigere hirya no hino mugomenye mubazanye inama makuru, mumenye uko situation ihagaze atazagira ibibitura hejuru. Birumvikana muri ano masarero ya nimugoroba turagarutse, ariko kandi rwose tubaye ikaze kuri TV Duniani Kote. Ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko tugiye gusimbukira ahitwa mu mujyi wa Bujumbura, tukareba ikijyanye n'indege za drone. Izi zikaba ari indege za drone ariko zidashobora kurasa. Amakuru yamaze kutugeraho yuko zigiye gufasha igisirikare cy'u Burundi gukontora umujyi wa Bujumbura kugira ngo isaha ku isaha aduye ataza kuba yakinjira muri uno mujyi. Ese ni bande batumye ibi byose biba bimeze bite? Ngira ngo ni bimwe mu byo tugiye kuba twinjiramo tugenda tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Neva yamaze guhunga igihugu, ni inkuru ingezeho mu kanya. Nyamuneka ndavuga nti iyi nkuru bitewe n'uburyo iremereye ntabwo nshobora kuba naguheka nayibagejejeho. Ntabwo nagombaga kuza muri studio, ariko bigendanye n'amakuru dufite ndavuze nti reka niranje mu minota mike cyane ibi bintu bibagezeho. Neva yamaze guhunga igihugu, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Hari igihugu yamaze guhungiramo cy'igituranye kigenzi cye, ndetse abenshi batakekaga. Ni nabyo tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo tukababwira impamvu y'ibi, tukababwira ese icyo gihugu yahungiyemo ni ikihe. Byose nimujye kure. Turaza kugaruka muri CNDD-FDD turebere hamwe ikijyanye n'ubugambanyi n'ubwicanyi noneho bwamaze gufata indi ntera, aho umwe undaciye ahacisha, harya bavuga mu kinyarwanda ikira ahacisha umuriro. Ni ukuvuga ngo aho mugenzi w'undaciye arahacisha umuriro. Nta bintu byinshi, ibintu byakomeye, ngira ngo nabyo tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku witwa Agathon Rwasa ndetse na General Guillaume Bunyoni bamaze gutangaza ko rwose uko byagenda kose ku bina bwiza amatora yo mu mwaka w'2027 ari amatora agomba kunyura mu mucyo, bitaba ibyo hagakoreshwa izindi mbaraga by'umwihariko zimurengera. Ubu rero birumvikana yuko n'abangaba hari icyo bakomeje kugenda bategura cyangwa se by'umwihariko bakora kugira ngo aya matora ace mu mucyo mwiza. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugere tuba updatinga. Kirundo mu kanya gato gashize amaze kudiporonyingwa abasirikare abari baryo babadirishijwe. Impamvu Uvira nuko turaza kubikomozaho. FDLR zamaranye mu kibira, ibintu byakomeye turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka Cibitoke turebere hamwe special force y'abarundi imaze mu kanya rwose gusubiranamo ngo nyuma yuko bapfuye akantu gato gusa bari ku ikosi. Ese na hagati bimeze bite? Aba bari gutozwa n'aba South Africa. Kambanze mwe ku mazi kugira ngo ibintu byinjiranemo murava. Yes, reka twinjire by'umwihariko. Ubwo biba bisabye kunywa ku mazi kugira ngo ibi bintu byinjiramo umurava cyangwa se imbaraga. Navuga ko ari nyinshi cyane. Murabizi iyo ngeze ku gihugu cy'u Burundi ho rwose nsasinzobe nkanzika nkababwira byinshi amatwi yanyu atigeze yumva. Ubwo rero rwose nyamuneka mwamusabwa gutega amatwi kugira ngo mumenye byinshi bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Yes, twirukanse cyane rero reka duhita twinjira. Nabikubwiye, reka duhita twinjira by'umwihariko duhere kuri no nkuru navuga idasanzwe by'umwihariko ikomeje kugenda
ivugwa, akaba ari imwe mu nkuru rwose zakomeje kugenda zinandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko ikaba ari inkuru navuga yuko ikomeje kugenda ituruka muri ibi bice bya za Bujumbura. Ni inkuru mu kanya gato ingezeho ndavuga ati nyamuneka iyi nkuru ngomba kuza kuyibagezaho mu by'imbere, kijyanye bayobozi ba CNDD, ariko ibyo reka tube tubiretse, ahubwo reka tugaruke gato ku nkuru irebeye cyane ku ihunga ry'uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko wamaze kujya gutya rwose nyamuneka amaguru akayabangira ingata. Ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Yes, ni ukuvuga ngo rero nyuma y'uko uyu mugabo ahushijwe ubwa mbere, agahushwa ubwa kabiri, agahushwa ubwa gatatu, nta kindi kintu cyabayeho uretse rwose kuba amaguru yahise agira gutya akayabangira ingata, yarangiza agahunga. Uyu mugabo rero amakuru mfite nuko yahunze wenyine, atigeze ahungana n'umugore, ariko ngo ibi bikaba byabaye ngo nyuma y'uko rwose nyamuneka igihugu cy'u Burundi ngo kirimo kiramushinza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'indani mu nzego za guverinoma barimo baramushinza ibintu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero by'umwihariko yaciye mu bice byitwa za Ruyigi, arangije ahungira hano mu gihugu cya Tanzania. Ayo niyo makuru mfite atari ivumbi, ndetse ibi bintu bikaba byabaye nyuma y'uko ngo imodoka ye rwose ngo ari bugira gatatu ngo ihushwa, ndetse ngo iyi modoka ikaba ihushwa n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru turimo turakira rero rwose ngo nuko uyu mugabo ngo ni General Neva arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cye ajya kibonekamo gakeya, akaba arimo arajya gutya agahungira kwa Samia Suluhu Hassan mu gihugu cya Tanzania, kuko nicyo bahana imbibi, by'umwihariko guhungiramo byoroshye. Yarangiza rwose ngo waceho nk'iminsi 3 akagaruka mu gihugu cye, ariko nabwo akaza mu buryo bw'ibanga akoresheje imodoka zitameze nk'izo asanzwe agendamo. Amakuru mfite rero atariho ivumbi nuko rwose ngo igihugu cy'u Burundi cyamaze kurya karungu, kikavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva n'ubundi asa nk'atakiyoboye, ahubwo arindiriye kugira ngo manda ye bashaka kongera kumutorera yo mu mwaka w'2027, kuko nibwo amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi, atorwe. Namara gutorwa yongere agaruke kuri stati cyangwa se agaruke mu kijyanye no kuyobora igihugu cy'u Burundi mu buryo bweruye. Naho ubu rwose bidatinze amakuru mfite n'abaturage ubwabo baramutse bamubonye bamunyuza mu menyo. Baramushinza ibintu byinshi, by'umwihariko navuga yuko binakomeye cyane, kuko n'umwe mu bagabo rwose bashinza kuba yaragize buri iki gihugu akagitera umugongo, nyuma yo gutera igihugu umugongo akagurisha igihugu za FDLR, abaturage byari yagombaga kubagezaho mu myaka yose amaze ku buyobozi, akaba nta kintu na kimwe yari yabagezaho, ahubwo arimo ararondera inyungu ze. Ibi by'abaturage barabimushinja, ndetse n'abo mu nzego za politike bakabimushinja, kuko ngo asangira na bamwe mu bikomerezwa bakanyereza imitungo y'igihugu, ariko ngo abo hasi ugasanga ntari kubikoza, ndetse ugasanga hari n'aba hejuru bamenye amakuru yabo ariko ntabikoze. Ibi byose rero ugasanga abo hejuru nibo rwose barimo baravuga bati nyamuneka ibi bintu turamutse tubishyize ku murongo, uwitwa General Neva dushobora kumushyira ku butaka. Nzirangwa ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda binatangazwa, byandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nkabwira abantu uti nyamara igihugu cy'u Burundi mwitonde, abandi nkababwira ati nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi ahushijwe rimwe, ahushijwe kabiri, ahushijwe gatatu, ubwa kane bazamunywa, kandi abamuhiga ntago ari abaturuka kure, nabo n'ubundi bafatanyije kuyobora hano mu gihugu cy'u Burundi, babarizwa muri CNDD FDD. n'abadede nibo rwose nyamuneka bashaka kuba bamushyira ku butaka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Yes, reka iyi nkuru yenda duhite tunayivova vite twirukanka cyane, tugaruke gato ariko si ubundi CNDD FDD byo reka tube turetse kubirebaho, ahubwo twongere turebere hamwe iyi control
cyangwa se gukontorora bakoresheje drone. Aba ni abarundi batangiye gukoresha iyi sisiteme. Izi drone zo baraza kubasha kuzikoresha. Ni drone rero zigiye kujya zikora mu bice by'imijyi gusa, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, byaba utugigi tugiye dukomakomeye ndetse n'ibice navuga yuko ari ibya Gitega ndetse na za Bujumbura. Ubwo iyo ni imijyi n'ubundi ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Aha rero rwose izi drone zikaba zigiye kujya zifashishwa mu kijyanye no kuba rwose bagira gutya, by'umwihariko bagakontorora umutekano ukaboneka mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bitaramo abayobozi benshi. Nahoze mbona benshi ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye babigarukaho bavuga bati se igihugu cy'u Burundi ibi bintu kiraza kubasha kubikoresha. Abandi bavuga bati igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga. Abandi bavuga bati Burundi bwitonde. Koko ndebye mbona nibyo. Bayida Burundi bwitonde. Bwitonde rwose pe. Yes, no kuvuga ngo rero ibintu birakaze, ariko kandi rwose nyamuneka bikomeje gufata indi ntera. By'umwihariko izi drone zo zanaje nta nubwo turi bugarukeho, zatangiye gukora, ariko ni drone zidashobora kurasa. Tutavuga drone mukagira ngo ni drone zanarasa. No mu mujyi umaze iminsi ugaragaramo icyo nakita nk'ubugambanyi. Ni umujyi umaze iminsi ugaragaramo icyo nakita nko gusubiranamo mu nzego za gisirikare. Ni umujyi umaze iminsi ugaragaramo ko ushaka gutega mbusha abayobozi bakomeye. Uyu mujyi rero amakuru namaze kwakira nuko rwose barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo bashyire ku murongo ikijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda uhabarizwa. Umutekano muke cyane ukomeje kugenda uhabarizwa. Yes, reka twikomereze rero, by'umwihariko aha hari ibintu ndimo ndatekereza nyamuneka by'uwitwa General Neva, ariko ibyo bintu rwose ntabitekerezaho ugasanga bitumye neshuka. Hari umuvandimwe wambwiye ati yari arimo ariko ntamenya ibanga ubwo abaganira, ariko se abaganira n'umugore we na famiye si benshi. Ati barimo baganira biga ku kijyanye no kuba muri ibihe bisigaye kugira ngo uyu mugabo yongere gutorwa bashobora kurinda umutekano. Noneho ngarangije aramubwira ati bamwe mu barinzi nibo bashobora kuzambya ibintu. Ibi bintu byansekeje. Ndangije ndavuga nise nimba bafite ikibazo ko barinzi babo aribo bashobora kugira gutya bagateza ikibazo, ntabwo bagira gutya ibintu bakabireka. Ntabwo bagira gutya ibintu bakabireka. Yes, reka twikomereze rero. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ahitwa Kibira icyitwa Katanyamaza ba FDLR, uwitwa Sebarundi yarazigabije, ahazacu Bitoki yarazigabije, ahitwa Zambandaka yarazigabije. Aho tuvugana ni nabo barimo baragenzura bimwe mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gihugu cy'i Burundi. Ubwo rero amakuru mfite atariho ivumbi nuko ngo izi Katanyama mu masaha ya nimugoroba ngo nazo zishobora kuba ziri mu biri guteza umutekano muke. Nazo zishobora kuba rwose ziri ngo mu bari guteza umutekano muke. Ibi bikaba bimwe mu bintu bishobora kuza kugomeza kugora bikomeye uwitwa General Neva. Imwe mu bintu rwose bishobora kuza gukomeza kugora uwitwa General Neva. Narabivuze ndavandi izi Katanyama yiterereje zamukoraho. By'umwihariko byose byo gusa twanavugaho, kuko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ni ibice navuga yuko bikomeje kugenda byongerwamo abasirikare mu buryo bumwe se cyangwa ubundi.
ubu kongeramo abasirikare rero kukaba gukomeje kugenda by'umwihariko gufata indi ntera hano mu bice by'ahitwa za Kirundo, ahitwa za Ruyigi, aha za Gasorwa, mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Rwose bikomeje kugenda byongerwamo umutekano. Reka tubashimire rero tuyifurize kugomba kugubwa neza, update kuri update turaza kuzibaha cyane muri ino minsi, murakoze cyane.